Udah kayak mau jualan aja ini, gengs. Jualan es lilin. Voila, es lilin kacang hijau ala mama. Jadi pertama-tama kita cobain yang kacang hijau dulu ya. Come, es krim, come. Oh my god. Hai, ini kita baru kelar makan. Kalian pasti tahu vlog sebelumnya itu adalah vlog makan lotus roots. Dan kalian pasti tahu juga kalau ada mobil es krim yang for the first time mobil es krim nongol di kampung kita. Terus Kidos juga mencak-mencak mau es krim. Kita ada es krim kayak gitu yang biasa normal ada, model gelato sih udah habis, tapi mama punya es krim kejutan ala Indonesia. Ini juga for the first time mereka cobain. Yo, cekidot. Dan ini kacang hijaunya sudah mama rebus sampai setengah matang, sampai setengah empuk maksudnya. Terus kita masukkan 2 simpul daun pandan. Kita kasih gula pasir, mama pakai brown sugar seperti biasa. Ini kira-kira setengah bungkus ya, soalnya isinya 500 gram. Untuk rasa manisnya sesuaikan selera masing-masing. Ini santan kental udah mama masukin, sekarang kita masukkan sedikit santan cair. Lalu kita masukkan sedikit SKM. Ini kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan dengan sedikit air. Sambil sesekali diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah dan si kacang hijau matang dengan sempurna. Lalu ini nanti kita dinginkan dan siap kita masukkan ke plastik es lilin. Lalu di sini mama mau bikin yang versi coklat. Jadi ini udah ada susu cair, 200 ml susu cair, 200 ml air. Terus mama kasih kira-kira berapa ya? 100 gram mungkin ya gula. Tadi mama kira-kira aja. Terus 2 sendok makan susu kental manis sama 2 sendok makan tepung maizena. Ini kita aduk-aduk sampai dia agak mendidih, agak panas gitu. Terus nanti kita masukkan coklat bubuk. Ini rasanya super rich ya. A few moments later. Tara, ini yang es kacang hijau sudah dingin. Kita masukkan ke plastiknya masing-masing. Lalu ini yang versi coklat. Ini mama tambahin susu cairnya karena tadi dia kental banget hasilnya ya. Jadi kalau kalian mau recook mungkin apa ya namanya? Takaran tepung maizenanya kalian kurangin. So, cus pertama-tama kita bikin si kacang hijau. Pastinya kalian siapkan kayak gini nih. Apa sih namanya? Corong-corong gitu ya. Jadi ini bakal jadi kejutan buat abang dan Kidos besok. Lalu di sini pastinya kalian butuh yang namanya gelang karet. Ini dia corongnya nggak seberapa panjang ya, gengs. Aku punya sebenarnya, ada lagi juga. Tapi nggak nemunya ini doang. Biasa punya Kidos juga yang demen berprakarya, nyoba-nyoba. Jadi ya suka tidak pada tempatnya. Kita tuang. Kira-kira kayak gini ya. Jadi ini plastik es. Itu sudah mama beli dari yang mama pulang ke Indonesia sama Kocik dan sama Yumi-chan, bayangkan. Aku lupa mau bikin loh. Ada Opung, ada Tati Trisna di sini dan bener-bener kita lupa bikin. Lupa mempraktekkan. Tuh. Kita udah bikin jadi berapa biji ya. Udah kayak mau jualan aja ini, gengs. Besok buat kejutannya Kidos. Abang. Wes. Mahir cuy. Terus diikat. Aduh, ada.
Bobo. Cubit. Sepeda. Tara, mantap banget. Sneak. Udah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap kan? Aufgegangen. Tuh buka yang baru. Oke deh. Dan ini yang coklat. Warte mal, Monster. Monster. Bei der anderen Coklat. Udah kayak mau jualan. Tara, udah jadi es lilin kacang hijau dan es lilin coklat. Mari kita masukkan ke dalam freezer. Jadi di atas sini khusus buat es. Ini ada es batu warna-warni. Mari kita masukkan kacang hijau. Jualan es lilin musim panas. Ini punyamu ya sayang? Dan Ja, nee, wirklich. Jägermeister. Semoga Kido suka. Nih, biar kita jangan terlalu tumpuk-tumpuk, biar besok udah langsung beku, bisa dinikmatin. Nah, nih udah pipip. Mantap. Iya, pipip. Luar biasa es lilin ala mama. Voila, es lilin kacang hijau ala mama. Jadi pertama-tama kita cobain yang kacang hijau dulu ya. Come, ice cream, come. Kalian sudah pernah makan ini? Belum pernah? Ayo cobain. Cobain, ini pakai mung bonen, kacang hijau. Semuanya sama. Yummy. Cobain ya. Namanya es lilin. Wow, so lihat. Tut. Oh my god. Ini rasa Einfach so, Minta. zaman kecil dulu. Aber rausziehen. Ich habe aber weiter. Und dann runterschieben. Schau. Kalau jadi esnya kurang manis. Oh so. Umboden Eis. Hast Mit du das raufgeschoben? Von unten. Von oben oder von unten? mit Kokos. Bei mir funktioniert das gar nicht. Ich helfe dir. Helf mal. Kurang manis ya, kurang manis. Kurang manis. Wird bisschen süß, aber muss bisschen süßer sein oder geht? Schmeckt wie das Eis da in indonesischer Fest, wo Onkel Josh und Aunt Julie da waren. Ja. Lecker. Crazy Delicious kommt wieder her. Perfekt süß. Konnte ein bisschen sauer sein. Mama Lippen. So lecker.
Bilang es lilin. Es Lilin. Lilin. Es Lilin. Lilin ist Kerze. Aber mit Kerzeneis. Kerzenformat. Sekarang mama ambil yang coklat, ini kita taruh di gelas ya. Onde kedua yang coklat. Lalu ini es lilin yang varian coklat. Siapa mau coklat? Coklat. Yumi coklat. Kocik. Abang. Dan mama ya. Mari kita cobain. So, sini. Hä? Das ist immer nicht wie es. Dah, Wie? dua. Einfach so. Ja, so. Satu. So probiert man, dann kriegt man. Coklat. Wah, Schmeckt so nach Pudding. ini soft banget. Immer noch überhaupt gar nicht. So soft, so creamy. So Pudding, so Schokoladenpudding. Hey, wie läuft das runter? Nimm mal raus. Wow. Nein. Sini, sini. Saya ke dia. So. Für mich schmeckt es nach Schokoladenkuchen. So ein wenig. Ini bisa kalian banget. Ini bisa banget kalian cobain resepnya yang es krim coklat. Es lilin coklat. Was ist dein Lieblingseis? Kokosnuss oder das? Ich mag coklat eis. Ich mag coconut eis. My top number one ice cream taste is chocolate chip, mint chocolate chip and coconut. Apa ya, vanilla. Für mich ist das Vanille Number geht immer. One. Ja, Für mich Favorit. ist das Number Diese One. Ananas, Und tropische für mich ist das Früchte, Number Kokosnuss, Lilly. Two. Kamu yang pertama coklat. Ja. Das ist das erste, das ist weiter. Kamu coklat. Yumi suka yang coklat. Dann aber. Was ich Van- überhaupt nicht mag, ist Schokolade. Yang abang nggak suka rasa Ich coklat. meine, ich kann schon essen, aber es ist halt. Nicht so dein Geschmack. Coba bikin dulu tuh dan coklat gesmak. Ja. Du hast Kakao das typisch Pulver. gut gemacht mit Schokolade. Es schmeckt wie so wie Schokolade ist halt, ja. Masa? Kayak di toko-toko. Bim gesep. Ich meine, ich esse es zwar nie, aber eigentlich schmeckt es so, ja. Masa? Ja. Wow. Hebat dong mamai. Menurut kalian gimana? Es lilin? Enak? Enak banget. So ein Idee selber machen? The bomb. Okay, cool, ja. Ya cool. Ya udah, kita bilang apa? Terima kasih udah nonton, dicoba Rezept, ja. resepnya. Sampai ketemu Thank you for besok. watching. Thank you for watching. Das war Sehat- mein Wort. Sehat-sehat semua. Bye bye. Bye, Sonne. Das ist Latte. Nach oben dan serup. Wes. Ya, dia juga. Ah, Nah, yang dari tadi nggak kelihatan. Louis duduknya dikasih tau mamanya berkali-kali, dia nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa, dia tercrop ya geng selama ngevlog ya. Cuma sesekali aja dia nongol.